Loren solok tornuk manik, pamal sir hotu, hofurak nok manik, Roman Cristo ressuscitado nian, nebe habibanita hori hasorum malu, iha loren manik dane. Ba malu krononain, si Regiment TV, no Radio Nacional FM 101.1, nita tama e episódio 677. Malu sire iha oportunidade que manik dane, hawa karak lori tabot sire hamoto ko hau, ori reflete hamoto atitude Cristo Moricias nian, nebe bok Maria Madalena, hanessa ema da huluk, nebe haklaken Cristo ni Moricias ba mawalen sira. Liliu ba Jesus Cristo ni mawalen sira. Malu sire tarehe Evangelho João capítulo 20, versículo 1 to 9, o ensama haktu irba ita, lalauk furak, lalauk manek, merau maknian nebe hatudu ba Maria Madalena, iha ne realidade moris, hanessan eme de nebe 4-9, eme nebe hadomi Jesus of fuan, hori halau batototu tuir Jesus ni hanorin, kata conversão ida nebe íntimo, conversão nebe radical, e transformação dorsal ida ba Madalena, hori hare, hahi Cristo ni nain no ni maksoin. Itere wanhira, raisi na cara sela, Madalena ema 4-9, ema nebe preocupa taptebes ba Cristo ni futarisin. Nia lau, hosi fatin nebe sirahel hamutuk, ba fatin ida nebe em halot Jesus Cristo ne futarisin. Wanhira ni tohi neba ni hare, katak fatuk bot nebe taka oda matan raikuak ne kaduka tia ba sorimbalo. Madalena hak fodak tau tebes basa sidau compreende Cristo ne Moricias. Hare hosi perspectiva e sinian ne tauk. Nia latama, nia hare deit, hafoin, ni halai hikas, ba senakulo hodidehan, ba apostolo sira, mawalin sira, katak, ema na oktiha ita nia mestre, bita lahatene sira taho nebai. Ho anúncio da ne, primeiro anúncio, ira mais que na kukunlaran, mais que se dá claro lolos ba Maria Madalena, mas be ho a expectativa de betau lahatene ema tau na ihanebe tamba niela ihaneba tok ema na te karik a idane mos bok apostol sira idane Jesus saran misamba katak iha oba khawari hauni kreda bali hauni kreda nunemos ba discípulo nebe Jesus hadom taptabes João na enruane hamrik halai keda sebarate. Ida nebe to uluk, João. Nia observa ho se liur deit. Ni hare onmatan rate nian na kloke hela. Ni hare hena sira nebe falun Jesus Cristo ni futarisin. Monu hela herrai. Ni hare hena muti nebe falun Jesus Cristo ni futarulun. Tau hela iha fatukleten. Hori hanein deit. To Pedro tomo. Wanhira Pedro to, Pedro tama, sira nain rua tama hamoto. Maria Madalena, laiha neba. Maria Madalena, dok te ho sirate, tani sela, ni nain no ni maksoin. Hafoin, Angelia tundehan, hau hateni mbuka se, Jesus Nazaré. Nia Moricias, nia laihane. Maria Madalena, sidau katene los. Wanhira ni tanis, ni lauba, to sida, ni hare mana ide hineba. Ni hanoin katak mana ne maktos nain. Hafoin ni dehan. Nai. Seita hatene kar tau hau ni nain hinebe, haturu mai hau atu bafote. Jesus liatumba Maria Madalena hodi dehan. Maria hatan. Bolu dalai dadet, Maria reconhece ona Jesus ni lian. Lian nabe
Mono ba Maria ni fuan. Lia ni nebe hafano hikas fale Maria ni hanoin. Katak sunu lakan fale Maria ni fier ia Kristus Jesus. Tambanemak ni hatan. Rabuni. Jesus lia tunda bania dihan. Obala lai satete bahau ni mawalin sira. Hein heba. Kataka morisia. Sudah bahau ni aman. Hau se hene. Maria on hier hakara kat basic was Jesus. Jesus dihan. Keta basic hau. Basa hau sidak ba hau ni aman. No hau ni maksoin. Hau ni nain. Idane lori ita tu dihan. Katak tau buat ide idak ia fatin. Hanesan ita ba igreja. Itere santíssimo hene ba. O insamag ita ninia respeito ba santíssimo eucarístico e a igreja. O insamag o inhira lalaok misania ita halau hene ba. Ho respeito, ho distinção e ho estima. Katak hau celebra maramak ninia futarlia fuan. Hau simu maramak ne futarisin. Hau ni ambe sala na ein. Sai santuário vivo maramak nian. Danemak Maria Madalena katak sai runa santuário vivo maramak nian. Mak ni rona na ni lian dali deit. Ni reconhece que eras katak rabone mestre. Ni hala hikas badehen apostol sida ne morisia sana. Terei katirak ne lori ita tu compreende di dia. Maria Madalena, feiten be convertida. Maria Madalena, feiten be corajosa. Maria Madalena, feiten be inteligente. Hudi, inteligente, diligente, na cloque ba maramak ne futer liafuan. Malksira, matene klet lato, seita la diligente. Matene diligente lato, seita la fier. E a Cristo Jesus ne morisias. Também me trei katak, lalaok sirane lori ita. Atu compreende di dia, lalaok moris hanesema fiernain, hanesema srani. Ia nebedet, banhiredet, hosedet. Ia umaka, ia toska, ia natarka, ia escola. Ou ia ita ni office, ou in sama hawa tudo. Hawa nesema católico ida, nebe celebra Eucaristia, Cristo morisias e ten moris lornian. Haklaken, Cristo ni morisias ne, ho itania vida. Haklaken Cristo ni morisias ne, katak, hau sai sasin. Cristo morisias ne, baima hototo, sem medida. Katak laia sasukatida. Ia nebedet hau ba, hau buka, haklaken. Ho fier, ho responsabilidade, no ho genuinidade. Fierne, katak ida lalos ia Cristo Jesus. Katak Jesus morisias duni, hosi mate sira nelaet. Katak lorloron. Lorloron ita klake Cristo morisias ne. Hanesan labari kuan sira. Ita hare. Ita ne manifestação domin. Da nebe saída makhalo ita. Manifestação domin ba Sua Santidade Papa Francisco, e a semana tomak, e a licidere, e a tacitolo, será necessária lau, oração, caraifunan, reza, canta, to fate nebe bahamotuk, a tu expressa, domine maius nebe, tamba fiere meramak belo toto, e da nebe cata fua nebe gratidão, fua nebe reconhecido a presença amo Papa nian, Iha, fulan hitu liuba, katak mantém hita ni vida. Nedoni idane maluksira, convida ita. Kata Cristo morisias, hau rasik makaklaken, o hau ni moris, o hau ni lifuan, o hau ni halok. Liliuba ina naman sira, manori nain sira, no baita hototo. Turmata moris neo nain na fatin. Sai na fatin sinal, sai na fatin símbolo. Cristo morisias, e tem família, e tem malaran, e a escola, e a sociedade, e a fatin ne bedet. Atune, hanoi na fatin, lia fuan menon, amo Papa nian. Atenção, hola faxira. Kata Cristo morisia, salu ita neo naintan, ita na cloca liutan, ba realidade moris nian, hodi tani as ita ni fieri Cristo Jesus,
ita nain no ita maksoin. Ba maluk sira hoto, kata maita lahu motuk. Hanessa Maria Madalena, hori haklaka na fatin, Cristo moricia se ita ni vida. A nossa família, tolier. Pai te watsen atenção, saya obrigado wine, não me rama for benção, vai te hototo, lahu motuk, e a Espírito Cristo moricia se hori sai discípulos, hori haklaken Cristo Jesus, pai me hototo.